Baby me Adom TV Badwam na uguso hwe no ye health tips no akowie ye won koma hodo bi nso ewa ha no pay ye pese didie kwan so tie na wo hye no nso emaye nansa ne yebekoso no happy birthday enkoma Emmanuela Sewa Opoku wo Best Legacy Academy School I award down Suman Banana Inn happy birthday nko emaye na wanya 7 years erade Emfa 93 enka hone say oh hit 100 no your parent Mr. OP and o mame Ama Doris or Cantamanto and I wish you a happy birthday nyamenya okese because it's obey kese pa na me wo Kovi organic Tigernut powder penny ewa ha say ya no pay or the babedi enkomo so wonfa breakfast Mr. ye bedi Kovi hu nkomo na ne no why o amana your breakfast if you say nyese wudidi ase wofumu kwa na mom bo wo ho ban ewo apomodin ekwan so be me na no peye mo ache da bibia boko de nyame asese mpanifu ewo Kovi obi aho ye de de nyame ase ntie wo daroma enenso ye beda obade asese ode adoma bebo adom so adom TV forma ye ho kwan se ye mbeka ensempa apomodin nsem enche ganafo nyina edi kan no bedi nchia kese every Kovi organic foods e de bre onipa da se ni bia utie Adom TV CCA enen ye wa hanom a ye pese yenye yemmo eduane hu dawru na afensu ye manipa bia no as time goes on na wunya education isan se ade ba ko ese obidipa bia sani bia ote ase ne se enyare wa woduo nyina etwa ye ho ahye nyina se opese unsi ano kwan de papa mu a ene se obehwe woduane die eyie me paucho Kovi organic foods eduane ye Kovi Tigernut powder no eye aduane a enye duru eye aduane na mmom no de man de no ni die no emfaso de wodu a wobenya no enu nti na eto de bia na akoye se obi simi die na ye mi sei but aduane na kasa no wasem na ye kan me pacho eye Kovi organic Tigernut powder eye atadwi samo ye ne se enkoda aduane a onipa da se ni bia betimi edi na so breakfast anase o supper na de man da nso kra ne se eye aduane a wo ba bedie no eye organic ye mfa bi foforo bia emfry de bibia wo mu bia ne ye natural eno ti wudi a ensuro se obenya ensunsuanso body bia emfim me pacho Kovi hu nkomo ya na me ni babedi obi a ontimi ndi Kovi Tigernut powder ayi obi a doctor fo akire se ontimi enwe atadwe ana ondi atadwe se doctor fo enchiru se atadwe ne nwe ni die no onka ho de a enkomo yi ade a ehu behia e de ama me pacho dan dey na me catch se homeopathy and naturopathy kwan na ye de se yade no ni nyina ne se ye be ma ne pedua no enya enuanu awodo bi a ebe boa no ma ono ankasa ne pedua no etimi asa ne ho yade entim ni me no bedi ho adanse se obi wo ho ekro to ne ho ono ankasa ekro no ewu obi wo ha ne tipae no on fa duru na ne tipae no yade a ne nyina no ekọ esan se enuane papa a wodie no boa ma ne pedua no timi sa ne ho yade enu nti na neme wa ha se me kanfo Kovi Tigernut powder me pacho Kovi contain vitamin C. Vitamin C so ade ba ko a ebeboa boost we immune system. Woni pedua ma so jafo na yese se wo munya hode ne se de be ya wo meko tia enyare wa wodo a ebese ne pedua no emedi asi. Ye mpese se be sintie se wo ya wo bo ho modern se wo bedi nnuane e contain vitamin C ti se Kovi Tigernut powder. Vitamin C ahye ma abomu be kope bi na to ne di afenso fiber ewom woni se pedodo na ye hye anase ye tu nkofofo se wudi ekutu ade ne hu no ka ho wudi panu a wheat wo mu ni nyina ne se obenya the fiber content no se fiber no eyade a ebo ni pedua papa we wudi no esan ebo anti aging e ma ni pedua ndan da nyina no na eda so kama we onipa bi enu a ochiri wo obi na wo diabetes a obetimi adi fafra weduane di se de be ya onkofa sugar ngugu nkofa yade bia anye den embryo esan udie no esan boa obi a nafu eso no be so nya flat tummy udi Kovi ebeboa sa kwan no so aduane a udie na asan bo ni pedua no eno asem na ye kan ebi nu what the 21st century ebra Kovi organic foods yade atadwi samu a aye aduane ne nye no so enye de na ne se obesa bi die gu cup mu na udi ensu afra Kovi Tigernut powder tie no se de wo hia ne se obenya ensuo memfansi jaso enko kansa wadi anopa osa kakra de zuo fra na wakasa de apese ne muduro na nya bia no unya ne sa na wadi obi wa wose ontimi na udi Kovi a ebeboa se de be ya onda no ubenya no pepe se de obo ade nyansa bo akwa ne kwan so no esese wunya no obi wo hono mo a o pressure ebra wudi aduane no aduane na boa ma ne pedua no
asoja fo ni nya hode ekutia saya de na ma ne boa mbese me kasa na yegu waso boa mepacho Kovi Tigernut powder no wudie no emphasize dem me kasa me kan ye betena ha no saa ma de acha de asa enhwemu kura latest abakura ne se uwie na se wudie no esan boa se de beja unya cancer attaching the content no contain antioxidants bebre ebe boni pedua nti onipa bi ahia pinfo hia me be boa ne se de be ya obewa koda no bi na funsuo mo obetimi so aboa no mo no amaame no the immune system no etimi ay strong me pacho me ma numbers na ma chiwe bi obenye bi na wato wo sunya ne abekọ Shoppers supermarket obenye bi eho na wonso wato udu Timeless pharmacy en wo chira obenye bi ewo sunya na wonso wato Cap Heba opposite Nimdie FM udu hono ma obenye bi na wonso wato wanchifo nko Son of Man obenye bi na wonso wato afi cash and carry enso ewo techima diamono ewo techima bibidro depot enso ewo techima hono ma udu a ubenye bi na wato enkokofo nko Hillside pharmacy ene Mama Jane enso ewo patase a udu a benye bi na wato enkran ena wona apebia ato a ukọ Little George ewo tema Ekus pharmacy enso ewo Ashiama also ewo Madina benye bi Tinated Herbal Centers omo shops a udu onyine ewo Ghana no ope Kovi Tigernut powder ni bia ubenye bi na wato udu Radio Golda ubenye bi na wonso wato afi Cape Coast for udu Cape a uko Abra Hatchland City Golf Filling Station ubenye bi wo Pedu Junction so Golf Filling Station na eho no ubenye bi na wato Asante Mantem fonko Freddy Mens eni Poku Trade ubenye bi PK Gombila enso ewo Temali S-Joy ewo Temali eho no ma benye bi Western North BE Apia Enterprise DF Nutrition Mamalin Supermarket enso ewo Brekuma udu eho no ma ubenya Kovi Tigernut powder so nyane Green Light Pharmacy udu on also partage na afenso no unze Golf Filling Stations a wudu oni nyina wudu oduru a waso pe ataju sam ni bi ataju sam na ye aduane a wudie no esan boni pedema ni pedua ni nya hodene na otumi ni ye woda adadwuma no ubenye bi ewo samia we nyina na wato sueduro hono ka pharmacy ubenye bi ewo na waso wato ewo da kwan no pe uduru on ma waso pe Kovi Tigernut for ataju sam ni bi ubenye bi na wonso wato me mo numbers bi enu numbers na besi so e dey amana egu screen so betimi afa ho anase obi wo ha be se menka na onte 0558 400265 0558 anase betimi afre 0244 787639 ofresa numbers we menu baby bia wo bia o abrochi a ebetimi e dia brew baby a wo bia be delivery service no e dia ma obetimi so a WhatsApp na afen so bibia ye kama Facebook, Instagram, TikTok baby a we Kovi organic foods aye di eduane papa sei e dia ba edwaman so a obi ankopa bindi oti Kovi Tigernut powder na maji so ma woduane enye wadru mo yada senti asam no nkasa bebre no an waka de ama wo no breakfast de unya Kovi Tigernut powder ni bia na waye de uhia senso she na pose senso nyuna waye no wadi na no obedi bu a free o medi vi because de be kan e be je free ni se ene sa oba fa box bra bia ni fili eno anu no yada se pa na nkomo ne dot ntimi ne o ma wie foforo so e wo ho a ye de e to so e de ama wo ntima me ntwam